So what we're going to do right now is my Cynthia's class and my class, that we're going to be standing up for the Manu Kōrero, the speeches, and just a little background. Let's see who's sitting up first. It is very, very important that you are the whakarongo, are the titiro hoki, because these people have tried. Very, very difficult to stand in front of all you people here, especially the ones from my class, the juniors, to stand in front. So I'm going to be really, really strict if I see anybody talking during their speeches. So just a little background about the person that will do the speech from my class. She's going to be talking about the Tuku panel that we are practicing, and it's also a whai kōrero. As you know, Matu, Derek, and my class are getting together, and we're going to be putting the panels up over here. And so the topic for this term was Māori games and Māori pastimes. And so part of that was in her kaupapa for her speech and knowing the different parts of the whai kōrero. Okay? She'll be very, very nervous, but let's keep it pai. Make mistakes, let's keep it pai. It's all about learning experience. So, remember, make sure to listen, make sure to give her a big paki for Sā Mahana. Speak up, darling. Microphone. Speak up, darling, so we can hear you, okay? Shh. E mihi nui ki ngā rangatira, ki ngā mātua, ki ngā whaia, ki ngā tamariki, ki ngā koutou katoa. Ko ngā kaupapa e rua mō ngā tukutuku, ko te tuatahi, ko te ahuatanga o te whānau āwhina. Ka hurio ki era o ngā kupu whakamatunga. E mihi ki te kaupapa ara ngā kēmu Māori me ngā mahi a te rehia. Ka mahi mātou te apungono o pūkeko i ngā mahi tukutuku mō te whare nui, te whare āwhina. Ko ngā kaupapa e rua mō ngā tukutuku, ko te tuhu ko te tuatahi, ko te ahuatanga o te whānau āwhina. Ara ko te manakitanga, ko te whanaumatanga, me te araha ki ngā tangata katoa. Ko te tuarua, ko te matauranga o te kura nei, ka whai tika mātou i ngā pūkenga, mō te pānui, te pāngarau, me te tuhituhi, me ngā tikanga hoki o te ao Māori. Nō reira, ki a koutou katoa, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa.
This is Sam's class, doing a waiata tautoko, I'd say.